Alhamdulillah alimu ma fis sudur wa muqallibul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal habaib sadatina al-alawiyyin wal ulama wal muallimin wa ikhwaninal muslimin. Habib Talib Segap Habib Ja'far bin Abdullah Al-Idrus, Habib Mahbub bin Syekh Abu Bakar, Habib Yusuf, Habib Abu Bakar Al-Hasni, habaib sekaula tak sempat nyebut. Kainto beda Habib Hasan bin Nizar bin Agil Al-Madihik, ben habaib sekaula tak bisa nafsil nyoon pangaporah tak ngorangin kamuljaan para beliau ulama masyayikh langkong-langkong sahibil majlis, putra dari man alaihil haul hadratus syekh almarhum Romo Yai Sirajuddin Soleh rahimahullah rahmatal abrar. Eki kainto Kiai Mukhtar Sirajuddin Al-Haj beserta sateja keluarga, baik usul, furu', hawashi, tak bisa nafsil satu persatu, juga cangkolang tak ngorangin hormat. Hadrati Syekh Semulja Guru Sepo Kiai Mahrus Fadlan, alhamdulillah kesokan Rabu. Kiai Abdul Hamid bin Kiai Abdullah Umar dari Pajaran, Kiai Abdul Halim Fadlan, tamto banyak para kiai serabu, juga tak bisa dan kau lengas tak asmah satu persatu. Allah langkong ngaoningin deka derajat martabat masing-masing. Sateja para santri dari Semulja almarhum Kiai Sirajuddin sepada ngerabuin acara emal mangken dalam rangka zikrul haul kangkui beliau yang kesekian kali pun. Kelaben harapan moga-moga pada oleh barokah, moga-moga oleh barokah. Barokah kainto non deng kadeng buktiaki bareng Allah bedening akhir umur marga barokana guru pas setene nyambi Islam, setene bil iman, seteh ala husnil khatimah. Allahumma amin. Bapak Kepala Desa beserta perangkat
tamto panitia yang terhormat, pimpinan acara juga. Kaula bene karena niat ngongkoren panjenengan setiap tanggal selekor bulan Ramadan mesti kesarengan. Sedeti rutinitas engki kainto bedeneng kesiman Sukorjo tiap tahun sedingenan kaule engki asareng katina papole bene karena kaule ngebele punten bene karena ngongkoren para ajunen tapi engki ngaturaki napa bedena tore langsung maos Fatihah dingen dek kasemol je kurus ya kholen moga-moga barokana Fatihah kaula sareng panjenengan kabudi mangken bi Allah pecuntrong odi kainto al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Engak debuna syair usrud hadithas salihina wa wasnahum fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Usrud sebut ungkaplah walau seberapa kalimat beberapa kalimat hadits sholihin ceritana orang-orang sesoleh aulia ulama syuhada sholihin le kebele kesaina orang sesoleh kain fabidzikrihim kelaban put nyebut asmah napa boleh cerita-cerita sejarah orang soleh tatanazzalur rahmatu toron agredek rahmat dari Allah. Rahmat ni ka maknana Allah ni ka neser kasih sayang orang mula neser orang ni ka letak ka banyak raja salah na pas neser tam tobuan neser ni ka tak teke saya ngelanjirata, saya nuntut, saya bertindak. Jangan nempeleng gagal. Amar ke neser. Keneng neser ni keelang pun. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Lain bi mone kecermet. Mune keceremet letemet la amet leno ngono teroy kende margai kenje pura na ceremet sebalik keceremet mun leneser kening neser kain to buana tak tega ampunan elang pun salah kain to elang angkulli aibin kalilatun tul tak ketinggal pun dek kasala mun kening neser kain kan mangkana parlo rep ngarep ekneser Allah nika rahmati Allah kenyebut-nyebut asmana reng soleh toron rahmat agredek moga-moga kaula rahmatin bi Allah sareng ajunan wahdur ayu hadir majalisahum deka majlis-majlis orang soleh
parloaki mun beda orang soleh andi majlis torengala keperluan tibi buang entar senajan sekejap kelaban ate setulus wahdur majalisahum tanal moko merkoleh sampean barokatihim dek kapan berempan barokah nareng soleh kainto akati mangken kainto termasuk min majalisis solihin yakin pleman oleh barokah amin. Makin banyak kebelik mun beda ulama wafat sebilan tak to entar abu rebu sampai teli kana potak ke kapi pluk supluk ke ekol toko laki cantibi oleh barokah sampai pendusa mereng semayit para geger aja bene barokah laknat ni kecarana Arab pamun nanti wafat si Arab bilan ebek to di Arab pamete parluaki ata nyata mas'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun naska dinto wa kuburuhum ben kuburna orang soleh zurha ziaroin idza ma matu bila ampun wafat tahaddus bin nikmah al fakir tiap kanto tak mau masuk ke masjid benih karena le ngebele le kebele tahaddusan bin ni'mah fa bi ni'mati rabbika fahaddits nikmat bi pangeran soro le bele bi sampean soro sempen nurut pangeran deui bi Allah soro kebele kok nikmat kaule oleh kesempatan tiap kholam bayai sirat acabis dek kapsarian rasana cek kudune kaula mun tak acabis dingin kaula ngaonengen persis dekat tabiat ben akhlak juken ilmuna bayai Sirajuddin Yai Sirajuddin kainto mun etam silaki mislul ghada Imam Ghazali kainto mun abri tamsilat masyaallah antep maklum sahibil ghausiyatil uzma Abi Hamid Hujjatil Islam Syekh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-Ghazi radhiyallahu ta'ala anhu sebagai berikut. Macam dua contohnya. Nerosaki saya beri malam rupa inggi. Macam telok. Mun saya beri malam zalimun li nafsih. Saya pertengahan muqtasid. Saya terakhir seteki sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalikal fadlul kabir. Imam Ghazali ini kemunyuntuaki macam telok ni kecukan berkaitan. Manusia kainto se nomor situng adalah da. Se nomor dua dawa. Se nomor telok ghoda. Nikah Yai Siraj, Yai Abdullah, Yai Khalil Sidogiri, Ki Zainal Abidin, Kiai Fadlan, ben para kiai-kiai se'amilin bi'ulumihim. Pertama manusia kainto ekala sedibudi. Mestinya si nomor telok nika. Kenge pekade takriman deka Mbah Yai Sirajuddin. Contohake oleh Imam Ghazali manusia nika macam telok se paling tekih adalah mislul ghoda pada saran deeren beres pasera orang setak butuh de beres jereng la andi ki maklimpo boleh mon beres lebenya yaki parlo nimbun mon beres orang tela tak mikir apa-apa ning lagi compok aru atau juna beres. Maka pertama bentuk PC dibudi na juga mulai beres. Tada yang tak butuh. Ki laku yang kebutuh. Benar-benar kebutuh suri malam. Terusan. Lenika adalah al-ulama. Atau al-awliya. Mestina. Manusia nika selalu senantiasa butuh deka ulama. Ben deka awliya.
solihin. Ya kelak pun cerita ada bunda syair. Serba sampai ba'dal wafat kainto ki parloi kalak barokana. Ini kan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ban eridho ni tining Allah akidah kainto. Ulama. Sampai ning akhirat aku eswarga ki ngaji boleh orang kainto. Ki arep ulama reng orang kainto. Ngaji ka ulama ning swarga ni kaki ngaji. Dar maceritana singkat ah. Sabeneka Allah taala kain to adebu. Hei orang ahli swarga. Sengko abri tentang hal sepaling diharapkan oleh beun kapi. Jejel terka, jejel tebek. Dan ini kacering ahli swarga Gusti. Kenapa boleh saya lebih raja tenimbang swarga? Rasana pun sobung Gusti. Atau le kita ada pak kenikmat ampunan. Bibir kita akecap ka itu le nikmat. Gen saya jelingaki nikmat. Sobung lesoh, sobung payah, sobung pusen jenuh. Tade sake, ben tade kedur, tade sengkah, ben tade tak nyaman. Ini kayak swarga, kema bidadari, kema nikmatan selain. Kenapa boleh Gusti? Ya kaki mentro tawa entar de ulama, malai beli. Ki ngaji ka ulama kain. Kenapa kain to guru? Seyar apa boleh ka pangeran jereng swarga kain to ampun penuh kelaban nikmat. Ebedain bi ulama. Tamtona si paling raja ada boleh. Allah. Arya abri harapan ke kakek. Ari tak remari sampai ke surga. Mintalah berharaplah tentang ridho Allah. Ridhona Allah se al-mu'abbad. Ridhona Allah se ampun tade betesah. Bila pun le pareng di Allah kok kan setia ridho tak bentua boleh ke kakek. Lebih bebas boleh odik ning swarga kayak itu. Tade taningan, tade taker, tade koyet, tade batas ampunan. Minta polong direng bine setia. Minimal nikah beri petong polo 2. Lain aulia. Bidadari. Kenapa saya kerentek akata rengalem gonggongan pun ken mari ebli ridho ka into. Lekek bebas. Ada keliru, ada teguran, mungkin berteguran masuk suarga cik menyelok ate. Tade manglo ka into. Dek remah abai pun. Ka into para cerita. Jadi kiai sirat ka into mithlul qada. Saya dibabana boleh mislud dawa manusia kainto setan puntena baab endrema kita pada biyai sirat ayo saya nomor 2 dia ad-dawa nika tambah obat walaupun tak kebutuh secara terus menerus keng juga tak buang bukan tenan ari tak butuh ruas saya butuh mun beda orang sake mun beda orang nyelocetak obat keparlogia ada ambuna juga kainto secara bergantian. Siapa jeria? Ya jeria sekadar orang andi ilmu bisa pata al-askhia lambe suka derma. Cek lebur atau le ketangke kain to menhaje kelaparan kain to tuli buntonen. Cek lebur mon beda orang buto kain to tuli tekanin. Le ne kesetukang memberi soreng. Kenapa kiai sekorang masjid ben langkere teh khli ampun cerok norok napa bacaan kula. Ya de ire sebere saatina orang dia. Kanjeng Nabi juga bangga ka orang ngak nikah. Al-askhia orang selampe. Se nomor telo, se nomor tung mestina, se paling rendah da naudzubillah. Da dia penyakit, manusia mulai penyakit tek keneng yo bula. Jalan penyakit, di mana beda penyakit nyaman rasa aki.
Ria penyakit. Nyono kecetak nyaman nyeloh ku nyaman. Dia ada penyakit. Toron ke mata bila atong kontrong sakit. Rembes, birkes, dia ada penyakit. Mampir ka elong kles mapelak sompet aroko tangan neng. Bukal buan nyabe. Ada senyaman. Toron ke bebe ke colok sariawan. Kita kayak gigi jiria. Nyorot ke dalam sekonek kancengan. Ku nyaman ngakan nasi mulkening kancengan. Keng muncan ringkona orang sakit kancengan ka into ro tambahin kemancing na sepopo na ro bege pas enom. Can ringkona ki ngade kita pajiria. Umpama na kancengan kita cudu gempanya reaki kancengan labeng sogro beres lah. Ya pegel sekali. Toron boleh penyakit kededeh paru, jantung, sebarang bade ada senyaman. Toron ketabu moles, kebaba boleh semua ngebudi mencret, mun kada cercer. Tak ada, tak kebudi nang tengah telpo, ada nyaman nah. Toron ke soko bubulen, nongkok ni ngecetak burca, letak kata sakit ya re, menyama penyakit, kenal pe ke kode mun semurata pano, male berwarna di dioreng, subhanallah, nyaman penyakit, menosa mulai penyakit, kepolong, magli. Abantayanya kiinate. Kune sapa beres kakili. Ya beres pade jan. Innalillah jangan colok di dalam ya masjid lepain. Nyuntuin. Masya Allah. Kena bantayanya kiate. Dia ada penyakit. Masuk ke baru bangkrut baru orang. Meta bangkrut dicerenggakan kudune mak ke bela telok. Mbah benar ya kiderem majriya. Subhanallah, jangan tibi cakang entar ke masjid ke kade, keng toron na, ya toron kade, nyambikan lemak sandal, ada penyakit. Tengah malamnya ku tahajud entar ke masjid, bener war keluar mekelang, jam telok teng, ada penyakit. Nok ngono entang ke, selaki ala ko jauh sebine pakai dem, penyakit. Penyakit ini kemiturut Imam Ghazali contohnya kal aqarib wal hayat pada bi kala jengking benolar yo boda majriya yo bu nya nyake yo col bebas mereka orang jual tak baju subhanallah. Ayo setan punten target yang kedua yang kita itu adawa pada bi tambah beri letak atan di tak saya bantuakin secara mal obeng, tapi mun ada nyaman. Dan kadang juga membuka masalah kain itu bisa terkelupas dari kulitnya, bisa terpecahkan dari omong kain itu. Le cek sasosale, sakit ngane kade, abuh teretan bulat saraan le. Tapi alhamdulillah paring beres, jak foto sasale, kula bantu obeng tak kedua de, keng seni kecarana. Cuma daune ke melek ke hati. Jadi saya kebutuh jeria. Terutama zaman makin suka memberi solusi yang baik. Ini kamu dirostor saki dan kaulet cengkolang neka tahlil kita baca. Sekadin to bisaos kurang lebih nenyon pangapora. Kula yakin ajunan Rabu tabarruk deka semol jahadratus Syekh Mbah Sirajuddin. Insyaallah suplemen dari kadin to padenga oleh barokah. Moga-moga sedaja kanca Rabu nika bila sedah kimatir lancing omor ma'asyiha wal afiyah sedah. Moga-moga ala husnil khatimah. Hadza ma qultu lakum Allahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil wa huwa ala ma naqul wakil. Allahul muwaffiq ila aqwamit tariq wal musil ila ainit tahqiq. Dak setejana fiha abdi nyon pangapura kong langkong dak semul jayai mahrus. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.